Ndiyo, jambo ni banduku, miye ni Mama Tina. Hii proje hii banduku inetusaidia sana na mimi mwenyewe nisaidia. Nazania munanyona bamingi na munajua hii proje yetu ni ya mashauri ya bamama. Inetusaidia sana. Miri fundisha bamama bamingi mamwa ya kuwesha bamama bende kumakomini juu ya kuwesha kwa mtoto mzuri apate bukweri bwake akekale bien na mabien yake ile atafanyaka na bwana yake ikakuya ya bobote bade. Mina fundisha bamama makazi ingine ni ya kumampango. Bamama bamingi abakujuake fason ya kuuza mpango na nafashi ya bo kwenda kuuza mpango. Pour le moment mama wote anejifunga mushipi, anajua fashi ya kwenda kutafuta mpango yake na kuuza na kwenda kwa milango ya makadastre yote anajua wako. Yote ile ni mafundisho milifundisha bamama. Bamama tuingari paka nafundishana bamama bote. Na hapa tena tunatopa mafundisho ya maafya ya bamama bale beko nazala. Bamama bale abajua kuchunga batoto mzuri kama nazala. Bamama bale abarespekta tama mimba mabuzazi yabo mandoa yabo. Ni ile mafundisho tuko nafundisha sana. Tuko mafundisho ya nguvu. Mama wote ula anapenda kujenga nyumba yake inapasha eko na shikia hii mafundisho iko mu proje yetu ya haki ya bamama. Ni proje moya mzuri sana, inayenga manyumba yetu yote. Bamama bote inetuyenga manyumba yote.